Sesifikile-ke khona la nazi iy'moto zakhe-ke lezi futhi iy'moto zakhe-ke ubhuti le iy'moto zakhe futhi sesikhona le iholo iy'moto zakhe eyi kuvusa iy'londa bafethu indoda mese isebenze kangaka ekugcineni ihambe nje kanjalo yiwo nje ama-7 seats akhe ubhuti lawo iwona zawo eyi emoto azaphuma ama-7 seats abafethu eyi manje ithome sephume kangaka yabona nje ngifuna ukunivezela ukuthi lo mjitsi ubeyithanda kanjani into enhle kuba ney'moto ey'ncane ey'khona la ezitini umuntu impilo abeyiphila-ke uyibona ngosuku sonke noma silisaba koda-ke futhi ufethu siyaphila antamkhulu noma kukumbi nje akukho esingakusho yabo ngifuna niy'bone iy'moto ukuthi zikanjani ezengezo ngoba umjitsi obethanda ingezo yabo ukani nje iy'moto ey'khona la bafethu nasi yabo iyona mpilo abeyiphila-ke lo mjitsi impilo yani yamanzi bhuti niyaphila shosho impilo nje yamanzi bafethu akukho okuningi nefamily yakhe amsho iyabona la ikhona ukuthi lo muntu ume kade ethi uphila ney'nsizwa hayi bafethu lungile baphini lungile noma iy'nhliziyo zibuhlungu kodwa kumele simdedele bafethu ngiyabonga kakhulu igama lami uLasboy umdlalo ngiyawuthanda ingezo nje into engiyithanda sidalwa so lakhulu ngayo kakhulu bafethu njengila kezwe representa i-PNP isikhathi sami ukuthi inkinga mhle zingekho umsebenzi wami angabisi kodwa i-PNP bafethu ngithanda kakhulu so lelo phela yena umdlalo wami bafethu siyabona. Subscribe to this channel